Zdravo svima, ja sam Aleksandra i dobrodošli u moje nove preporuke za čitanje. Pa da krenemo odmah na knjige. Prva knjiga koju bih preporučila je Pitanje i odgovori koju je napisao Vikas Svarup. Pročitat ću vam o čemu se radi. Rum Muhamed Thomas je uhapšen zato što je tačno odgovorio na svih 12 pitanja u kvizu ko će osvojiti milijardu. Zato što siroče koje nikad nije pročitalo novine niti išao u školu ne može znati ime predsjednika Amerike gde se nalaze piramide ili naslovne Šekspirovih drama, osim ako je varao. Zašto ga advokat neočekivano izbavlja iz zatvora? Izvinjavam se, malo sam pospana pa ne mogu da pročitam. Ran gleda snimak svog savršenog televizijskog nastupa i vodi nas na čudesno putovanje kroz svoj život. Od dana kada je spasen iz kante za otpadke preko zaposlenja kod ostarele bolivijske zvezde, upoznavanje sa australijskim pukovnikom opsednutim špijunažom, preko karijere preterano maštovitog turističkog vodiča u Taj Mahalu do zaljubljivanja u mladu prostitutku Nitu. Vođen mudrostima prikupljenim za 18 godina svakodnevne borbe za opstanak, Ram pronalazi odgovore ne samo na pitanje iz kviza, već i na pitanja o sebi samom i svetu koje ga okružuje. Istinski topla i humana radnja Pitanja i odgovori smeštena u savremenoj Indiji predstavlja izuzetnu mešavinu komičnog i dirljivog, prikazujući ljudski rod u svojoj bedi slavi. Vikas Svarup nam daje kaleidoskopsku sliku borbe protiv zla i onoga što se dešava kada jedan dečak u životu nema drugog izbora sem da preživi. Ja se stvarno izvinjavam ako niste razumeli ovo što sam pročitala. Skoro sam ustala, tako da još uvek sam pospana. Pa da krenemo na sljedeću knjigu. Sljedeća knjiga je Snovi o zabranjenom voću. Tu knjigu je napisala Fatima Mernissi. Ona je napisala i onu čuvenu knjigu Devojka sa bisenom minđušom, koliko se sećam. Tu knjigu još uvijek nisam pročitala, ali nameravam da pročitam. Da vam pročitam o čemu se radi. Rođena sam 1940. godine u haremu u Fesu, marokanskom gradu. Ovako Fatima Mernissi počinje svoju egzotičnu, raskošnu pripovest o detinjstvu iza gvozdene kapije porodičnog harema. O snovima u zabranjenom voću ona prepliće vlastite uspomene sa snovima i sećanjima žene koje su okruživale u mladosti. Žene koje su u nemogućnosti da kroče u spoljni svet, koje su taj svet tkale u svojoj mašti. Ovo je provokativna knjiga o devojčici koja se suočava sa tajnim prostorima i vremenom pola i seksualnosti u muslimanskom svetu. Izvanredna knjiga, besprekorno dobronamerna, moralno strogosti ublažava razumevanjem, slikajući veran portret svetu koji malo ko na zapadu može razumeti. Ovu knjigu bi isto također veoma preporučila. Pročitala sam je pre 2-3 meseca i mogu vam reći da je izvanredna. Ali naravno i pročitala sam je pre 2 nedelje, tako da uvijek bi se vraćala njoj. Sljedeća knjiga koju bi preporučila je od Guillaume Musso, Možda nebo zna. Ovaj pisac mi je jedan od omiljenih, pa da vam pročitam o čemu se radi. Živjet i Sem nije trebalo da se sretnu, a kamoli da se zaljube jedno u drugo. Jedne zimske večeri u samom srcu Broadwaya lepa francuskinja Juliette susreće Sema, mladog pedijatra iz Njujorka. Plašeći se da će ga razočarati, ona mu prećutkuje da se bavi različitim neobičnim poslovima dok se zanosi snovima da će jednog dana postati slavna glumica. Sa druge strane, straha da će se vezati za nju, Sem se pretvara da je oženjen iako je njegova žena nedavno umrla. Uprkos obostranim lažima oni će se zaljubiti i provesti strastveni nezaboravni vikend. Ipak Juliette mora da se vrati u Pariz, a Sam odlazi za njom na aerodrom, kako bi je sprečio da ode. U tom presudnom trenutku kada je sudbina mogla da
sudbina mogla da se promeni, on ne ume da pronađe prave reči da je zadrži pored sebe. Tek što je Juliet avion odleteo, eksplozija odjeknu nebom. Sam je očajan jer je još jednom ostao bez voljene žene, ali on ne zna da njegova priča ni izbliza nije savršena. To bi bila ta knjiga, pa da pređemo na sledeću. Sljedeća knjiga koju bi preporučila je Đavolov osmeh, koji je napisao Anneli van der Berg. Ta knjiga je thriller, napeta je i stvarno dobra, lako se čita. London krajem 19. veka, grad koji redovno pustoše epidemije i u kom desetine hiljada ljudi živi u najgorem siromaštvu. Kada u gradskom vodovodu bude otkrivena žrtva kolere, dr. Anton Kromberg, vodeći engleski bakteriolog, zaključuje da je čovek nemarno zaražen smrtonosnom bakterijom. Dok Stockholm Yard nije mnogo zainteresovan za sprovođenje detaljne istrage, Kallenbergu se put ukrštava sa privatnim detektivom Sherlockom Holmesom. Holmes ne treba mnogo vremena da otkrije Krombergov tajni identitet. Reč je o ženi koja se izdaje za muškarca kako bi mogla da radi kao lekar. Ovo dvoje različitih, ali intelektualno ravnopravnih partnera udružuju snage kako bi razotkrili zaveru koja toliko stravično da baca u zasenak zločine Jacka Trboseka. Knjiga koju morate da pročitate svi ljubitelji Sherlocka Holmesa. I ova knjiga stvarno izvanredna. Svima bi je preporučila. Prekrenem na sledeću i zadnju knjigu, to je petu, koju bi preporučila. Sledeća je Maestra. Napisao L.S. Hilton. Ne znam po nazivu. Piše L.S. Hilton. Ova knjiga je također thriller, lako se čita, jeste da je malo za nijansu, malo deblje nego Đavolov osmeh, ali stvarno bi i nju preporučila. Pa da pročitam. Da bi dobila ono što želi, Judith zna da mora poštovati pravila igre kako bi uspela u životu. Promenila je naglasak, uvežbala manire otmenih ljudi i svoju diskretnost je dovela na nivo umetnosti, ali kada je otpuste zato što otkrila mračnu tajnu umetničku sveta, njeni iskreni napori, snovi za boljim životom bit će uništeni. Zbog toga dopušta svom omiljenom, a već skoro zaboravljenom osjećanju gnevu da je obuzme, znajući da će tako osjećati bolje. Ona će preskočiti sve granice, dok prati jednog od najvećih klijenta od francuske rivijere, dogodit će se strahovita nesreća koja će se sve promeniti. Ne bi li zaštitila sebe, Judy shvata da mora da se pretvori u nekog drugog. Menja identitet i nastavlja pravila opasne igre. Glamurozno uzbudljiva, dekadentna, erotična i neodoljiva Maestra je dar za čitaoca koji vola osvetljive ženske likove. To je bila zadnja i peta knjiga preporuka. Ako vam se svidao moj video, lajkujte i prijavite se na moj kanal i bit će još boljih i lepših videoklipova. Ćao!